نوچه تیوی شف باشم به نوچه داویا روژه لپیشبری ونه کرم بکن. دوباره سلاف و سبهه به موشک و درونان ایریشی بارگه هزین روشلات این لحولی رو سلیمانیه هات کرن. در انجام آوان ایریشان ده هات راکاندن گناه پیشمرگه ین کمله شورشگر از زحمتکشین کردستان ایران شهید بون. ایریشن ایرانی لسر حول رو سلیمانیه حیاکلیا کو منوچه آماده دکرجی بردوام دکرن. بالافرین به مروف این دولت ایرانی لپاریزگاه سلیمانیه یا باشور کردستانی دپوین جبل خانه ین گریدای پارتیا جیانا آزادی کردستانی کرن هدف. اف دیمن یکیلین ایریشنه. کرم بکنم به هفرالی تماشا بکن. بارود خانگی تاسلوجا. هری استشارکی زور قرصه لبارود خانگی تاسلو براشورا که براشورا. و دایریشن به موشک و درونان کوویس به هل بارگهن هزین روشلات این لحولیر و سلیمانی هات کرنده نه پیشمرگه شهید کتن. دخویانیا کش آلیه کومله شورشگرا زحمتکشن کردستان ایرانی هاتی داینده ناسنامه پیشمرگه شهید بونه اشکره کر. جارك دن بموشك و درونان ایریشی هولیر و سلیمانی هات کرن و ده انجام آوان ایریشان ده قربانی چیبون. ده درباره وی که ده برپرسکی کومله شورشگر از احمدکشین کردستان ایرانی داخویانی یک دا او گود. وی سبهی ناون دامه یا سرکه یا لزرگویزله یا سلیمانی به 6 موشکان هات بمباران کرن. ده وی بمباران ده نه پیشمرگه شهید بون و 3 جی بریندار هنه. جبر ایریشان آگر لباراگها مکت. لگوری کومله شورشگر از احمدکشین کردستان ایرانی ناسنامه شهیدان و هایه سینا اسفری، سیاوان نیکیخا، یاسین کیانپور، زکریا فقی حسین آقا، هروها کسرا رحمان، رضا صدیقی، فرهاد قمری، احمد محمدی و سروش نصری. برپرسی کومله هروها دیار کر کو 3 موشک وی باراگه کتنه کو شهید لیهنه و 3 موشکین دنجی لهمان هریمی کتنه. جعالیه کی دنوه برپرسی پارتیا کوملیا کارکرین کردستانی امجد حسین پناهی گود کامپین ما ین لنافچه یا سورداشه یا پاریزگاه سلیمانیه به موشکان هاتن بمباران کرن لیت قربانی چینه بونه. جعالیه کی دنوه دجی ترورا حریما کردستانی جی دیکلداری ایریشین لسر هولیری اف آگاهی دان. هزین هف پیمان ایرو سبهی دنابرا ساعت 4 و 19 و 5 و 25 ده لهولیری 8 درون خستنه خواری. همان چافکانی دیار کرد کود ایریشین لهولیری ده تا قربانی چینه بون. تکلداری ایریشن ایرانی ین لسر باشور کردستانی پارتیا جیانا آزاد کردستانی کنسیا ریوبر آکنکی سروکاتیا باشور کردستانی و سروکوزیر عراقی علی زیدی به داخویانی جودا ایریشن ایرانی شرمزار کرن. همین الان اهواز پشتی ایریشن دولتا ایران ین لسر باشور کردستان و آرمانجگرتنا کامپین پارتیان روجهلات کردستان پارتیا جیانا آزاد کردستان پژاک داخویانی یک بلاف کر. پارتیا جیانا آزاد کردستان د داخویانی خود ایریشن لسر پارتیا کومله زحمتکشان کردستان ایران شرمزار کر و جمالبات قربانیان را سرساغی خواست و وها گوت ام ایریشا تروریستیا لسر پارتیا کومله زحمتکشان بتوندی شرمزار دکن ام سرساغی جمالبات وانه شهیدان و همو گل کردستانی رد خوازن اف چالاکیا تروریستی ترساکور رژیم یا لهمبری وینا آزادی خوازی نشان داده خوینا وانه پیشمرگیان جارک دین
گرنگی آیکیتیا نتویی و تیکوشینا هفبار آلی دجی سیاستین تروریستیین کمارا اسلامی نشان ده. خباتا روایا گلیمه حتی سرکتنا تکز دی بردوام بکه. جعالیکی دنوه سروکاتیا باشور کردستان جی داخویانیک بلاو کر و تیده ایریشن داویین ایران ین لسر باشور کردستان شرمزار کرن. سروکاتیا باشور کردستان دربار ایریشن ایران ده اف پیام دا. آرمانچکرنا باشور کردستانی پیشهاته که خطرناک و بمپیکرنه که اشکره سروری عراقیه. اف ایریش گفان لآرامی ولی دخون و دبن آستنگ لبرهولدان آشتیین لحریمی. کنسیا ریوبر آکنه که جی ایریشا لسر ناوندا کومله زحمت کشان آل سلیمانی شرمزار کر و سرساغی دا گل کرد و افتشت آنی زمان. اف ایریش جارکدن پیشراز دکه که کمارا اسلامی ایرانی هینجید خوازه به سیستما بکارانینا هیز و توندیه یا دیجی سیاستا کردستانی و حرمی ایریشن خو بردوام بکه. دیسال دیجی ایریشن ایران ین لسر باشور کردستان سروک وزیر عراق علی زیدی به داخویانیه که ایریش شرمزار کر و اف یک آنی زمان. ام وی ایریشا به بالافرین بیمروف آلی سر باجاری هولیری حرما کردستانی به توندی شرمزار دکن. هیجای بیرخستنیه کج دستپیکا ایریشن ایران و امریکای و حتی نها حریما کردستان به 904 درون و موشکان هاتیه بمباران کرن. دوان ایریشان ده 29 شهید و 138 برینداری چه بونه. امارات جی ایریشا ایرانه یا لسر حریما باشور کردستانی به تندی شرمزار کرد. امارات به داخویانیه که ایریشن ایرانی ین لسر حریما باشور کردستان عراق شرمزار کرد. ده داخویانیه که ده وزارت کارین دروه یا امارات پشتراست کرد گو اف ایریش بن پیکرنه که اشکره یا سروریا کمارا عراقی و حریما کردستانیه و گفل سر اولهی و آرامی وان چه دکه. وزارت هفگرتنا امارات به عراق و حکومت حریما کردستانی رو پشتگیری خواه جبو همو تدبیرن جبو پراسنا اولهی و آرامی وان نشان ده. و ده بردوامی شر ایران و امریکای ده هولدان برفره کرنا شر لحرمی دردکفن پیش. راکاننا اسرائیل انگاشت کر گو قطر جی بشداریا شر لجی ایران اریکریه. وزارت درویا قطر جی اف آگاهی درواند و دیار کر گو اف انگاشت هولدان برفره کرنا شر حریمیه. دناوا برسفداینا ایریشین امریکای ده ایران گلک جاران ایریشی باراگهین امریکی ین دناوا آخا قطری ده گریه. ده آگاهی که نو ده مدیاین اسرائیلی انگاشت کرن گو قطری جبو بشداریا شاری لدجی ایرانی اری گریه. پشتی بلاف کرن آوی آگاهی قطری اویک درواند و بتندی رد کر. وزارت کار دروه یا قطری پشتراست کر گو اوی ند دمین بریده و نجید پیش روژه ده بشداری تچالاکی کلشگری لدجی جیرانین خواه نبه. اوها اشکره کر. اف انگاشت جعالی وان کساوه گو دخوازن قطری بکشین ناوا پفچونی دی بلاف کرن. هروها آرمانج دکن کورولا قطری یا گرین دناب بینکاری دلاواز بکن و هریمی بربا آلوزی و تبلهویه و ببن. ده همان دمی ده وزارت دا زانین کو قطر و به هفکارین خوین حریمی و نتوی درولا خویانا بینکاری ده بردوام بن. بریانه هاجی دیپلماسیین ایرانی جبو دانستاندن نراست به امریکای را سردانا قطری کرنه. ده همان دمی ده دیپلماسیا قطری جی جبو چاره سرکرنا آلوزین لحریمی وکی ناو بینکار چند جاران سردانا ایرانی کرنه. روژا ششمینه لپیهف ایریشن دجبر ان ایران و امریکای دومن فرمانداریان افندی یا امریکی سنتکم ده دیار کر گوان پلک ایریش لدجی پیگهن ایران پیک آنینه. سپایا پاسدارین ایران جی دازانین گوان برسوافان ایریشان دایو بارگهن امریکی ین لکنداوی ارمانج کرنه. افشش روژن بین آفبر ایران و امریکا ایریشی هفدکن. فرمانداریا ناوندیا امریکی سنتکم راگهان کوان ایریش نو لسر آرمانجن لشکری و بنسازیا ایران پیک آنینه. سنتکم لسر حساب خوی اکسی وها نویساند.
ایرو دی ساعت 9:40 ایواره ده به دما روجهلاتا ناوین فرمانداریا ناوندیا امریکای پیلا خویا هری داوی یا ایریشن لدیج ایران بداوی کر. ده همان دمه ده ارتشا امریکای دیار کر که بالافرین شر، درون و کشتین شر به دهان آرمانجن لشکریین ایران دناف ده ناوندن چاودیری و پارستنا هوایی به نسازیا لوجستیک یا لشکری و شیان دریایی آرمانج گرتنه. هروها مدیایا ایران دازانین کوبرجا چاودیریا دریایی یا باجار چابهار و بالافرگاه باجار ایران شهریین سر به پارزگاه سیستان و بلوچستان و دی ایریشن امریکای دهاتن آرمانج گرتن. شش پرجی لباجار بندرخومیره یه سر به پارزگاه هرمزگان و دی ایریشان دهاتن هلوشاندن. بگشتی دی شوا بوریده پارزگهن هرمزگان، خوزستان، لورستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان راستی ایریشن امریکای هاتن. لعالیه کی دن سپایا پاسدارن ایران داخویانی کوشاند و راگهاند کوان ایریشی آرمانجن امریکای ین لولاتین کنداوی کریه. سپایا پاسداران دیار کر کو ایریشن برسفداین ین ایران بناوی اپراسیونا نصر دو هات کرن. سپایا پاسداران ادعا کر کوان بو موشک و درونان ناوند، بارگه، جهن راداران و بنسازین امریکای لعمان، کویت، اردن، بحرین و قطر کرنا آرمانج. جعالیه کی دن سپایا پاسدارن ایران اشکره کر که هیزن وان این هوایی ایریشی ناوندا فرمانداریا امریکی یا لحرما تنفه یا سوریه جی کرنه. رخستن راگهاند کواند و ایریشه ده سیستم راداره چند هلیکوپترین تایبت و هجمارک هیزن امریکی آرمانج گرتنه. سپایا پاسداران داویه ده دازانین کو اف ایریش برسفکه لسر کشتنا لشگرین ایران ده ایریشن امریکایین لسر باجار ایران شهر ده. پشتی ایریشن امریکایین لسر ایران وزارت تندرستی یا ایران داخویاند کو ده ایریشن امریکای ده حتی نها هری کم 38 کس هاتنه کشتن و زیادتری 400 کس بریندار بونه. سروکین ناوندا تکیلین گشتی یا وزارت تندرستی یا ایران حسین کرمانپور لسر پلاتفورما اکسی وها بلاف کر. دشهر تیرمهده هجمارا قربانیین ایریشن امریکای ج 400 درباس بویه. هر وها 38 هموالاتی شهید بونه. لگوری حسین کرمانپور 47 کس جی نهال نخوشخانه نه. حکومت انگلستان به فرمی سپایا پاسدارن شورش اسلامی ایرانی وکی کمک قد خکری دست نشان کرد. انگلستان دازانین که اف تدبیر پشتی پجراندنا پرلمانتوی کتمریتی. اف تدبیر جزای نوش بو هر جور پشتگیریا سپایا پاسداران دگرن آواخوه. لگوری قانونی هر کسی که چالاکی انجبو پشتگیریا سپایا پاسداران بکه دی وکه گفه لدجی اولهیان توی وره حسباندن و 14 سالان وره جزا کرن. پیشکش کرنا هر جور آلیکاری اجبو سپایا پاسداران آنور گرتنا همو جوره سوده جوه وکه سوجه کی جزایی تی حسباندن و همان جزا لیتی برین. حکومتا انگلستان دا خویا کرن که کسین لسر ناوی سپایا پاسدارین ایرانی چالاکیان بکن وکه اپراسیون سابوتاجی لگوری قانون اولهیان توی 2023 دی ورن دارساندن. اندام اکادمیا زانستین جواکی عبدالله اوجلان دوران کالکان تکزیل سر بریارداری خویاج بو دائمی کرنا پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک و بالکشاندنا سرول عبدالله اوجلان دی پیواجوی دکرو گود گر آشتی کراستین تی خوستین ریاوی جی امرالی در باست به. دوران کالکان دیار کر گوکرنا ریش بو سیاستی و دموکراسی ترکیه خورد بکه و بشداری آشتی روشلاتا ناوین ببه. اندام اکادمیا زانستین جواکیا عبدالله اوجلان دوران کالکان برسفدا برسین ریوبری گیشتی یه مدیوسکوپه روشن چاکر. دوران کالکان درباره پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک درباره بریارا فسخ کرنا پککی راوستاندنا تکوشینا چکداری ده آخوی. دوی هف پیوینا تایبت ده دوران کالکان برسفدا برسا گلو او دو فکره کو پیواجوها چار سری و سرکفتی ببه او دخوازه فکره ترکیه سیاست بکه ریوه بریار خستن بانگوازی دولت باحچلی چوانر خاند وکیدن گلک برسیندن جی بون روژهف ده دسپیکا هف پیوینه ده
Duran kalkan balkişan ser rûla rêberê Demezrînerê PKK Abdullah Öcalan di pêvajoyê de û got Ez dixwazim berî ku em dest pê bikin tiştekî bibêjim wisa xuya dike ku hûn hatine ciyê xelet. Ger hûn pêşî li şûna vir bi çûbana Îmraliyê hûn ê bi çûbana navnîşana rast. Di vê hevpêvîna taybet de Duran kalkan pirsa gelo ew difikire ku pêvajoya çareseriyê wê serkeftî bibe. Bersif pêvajo berdewam dike û têk naçe da. Hem çözümün zamanı hem de siyasetin zamanı geldi. Kalkan diyar kir ku berûva jî rewşa sala 2013 dînamîkên Xezeyê, Sûriye û Tirkiyê zemîneke nû diafrîne. Duran kalkan destnîşan kir ku encamên şer hewcedariya çareseriyê zêde kirine, balkişand ser çarçoveya çareserî û siyasetê jî. Di vê çarçoveyê de kalkan diyar kir ku hem pêvajoya Xezeyê û hem jî rastiya guhartina rêber û dewletan li herêmê heye. Em bi şerê xwe jî gihîştine xaleke diyar kirî. Ne her tişt bi şer çareser dibe. Şer eşkere dike ku siyaset çareser dike. Ji ber vê yekê dem hatiye hem ji bo çareserî û hem jî ji bo siyasetê. Endamê Akademiya Zanistên Civakiya Abdullah Öcalan dazanîn ku ew çalakiyên xwe li ser banga Abdullah Öcalan ya 27 Sibatê ava dikin û biryardarin ku pêvajoyên nû li ser vê bingehê pêşve bibin. Duran kalkan tek kes kir ku ew biryardarin ku pêvajo mayên de bibe û wiha got Êdî şer wekî berê nabe heta ku şert û merc neguherin û biryareke nû ya Kongrê neyê dayîn bi biryardariya me heyî em ê nebin hêzek ku li dijî Tirkiyeyê çalakiyên çekdarî pêk bîne me ev yek rawestandiye. Lêbelê heke êriş li me werin kirin bêguman em ê xwe biparêzin. Em dixwazin riya siyasetê were vekirin. Kalkan derbarê hilweşandina rêxistinê û pêşeroja kadroyên wê de tek kes kir ku sepandina pratikî, çareserî û aşîtiyê tenê bi îradaya Abdullah Öcalan mumkin e û wiha dûmand. Me tekoşîna çekdarî bidawî kir me biryara hilweşandinê da lê ev nayê wat heye ku ev kes dê winda bibin. Ji bo pêkanîna biryara hilweşandinê pêdivî bi guhertin û veguherînê heye ku rêxistin derbas bibe û ji bo vê yekê zemînek qanûnî û siyasî ya guncav hewce ye. Ger aştiyeke rastîn tê xwestin riya wê jî ji Îmraliyê derbas dibe. Her wiha Duran kalkan fikarên xwe li ser derin ketina rêziknameyên qanûnî anî ziman û tek kes kir ku ew ê li gorî nêrînên ji Îmraliyê tên helwesteke bigirin. Kalkan got ku pêk anîna biryara pêdivî bi zemîneke qanûnî û siyasî heye. Kalkan behsa şerên hegemonî ên li rojhilata navîn û bandora İsraîlê li herêmê kir û diyar kir ku statuya dewleta netewî ya hezar salî hatiye hilweşandin. Wî tek kes kir ku divê Kurd di vê pêvajoya nû de statuyeke siyasî hebe û wiha berdewam kir. Ev statû divê ne statuya hilweşandina hevveş be lê di nav rojhilata navîn a demokratîk de be. Garantiya hebûn û azadiya Kurdan bi demokrasiya Tirkiye û herêmê ve girêdayî ye. Hem İsraîl û hem jî İran hewl didin ku bi dînamîkên Kurd re mijûl bibin. Ev pêvajo li ser wê yekê ye ku Tirkiye siyaseta xwe ya Kurd li ser bingehek demokratîk datîne. Duran kalkan diyar kir ku divê Selahattin Demirtaş û girtiyên din ên siyasî werin berdan û ev siyasetmedar dikarin li derveyî girtîgehê rûleke bandortir bilîzin. Di vê hevpêvînê de endamê Akademiya Zanistên Civakiya Abdullah Öcalan Duran kalkan dubare kir ku guhartina stratejîk mayîn de ye û banga vekirina rê ji bo siyasetê kir. û di dawiyê de got ku ev yek dê demokrasiya Tirkiye xurt bike û beşdarî aştiya rojhilata navîn bibe. Çünkü işte o kanallarımız açık değil. Kapalı. Bura bize kapalı. Bize kapalıysa. Pêvajoya çareseriyê ketiya qonaqeke krîtîk û rojava sereke derxistina qanûna çarçoveyî ye. Hatrakandin goşandeya Dem Partî dê roja pênşemê ango 23 Tîrmehê ji bo hevdîtinê biçe greva Îmraliyê. Barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik. Pêvajoya banga aştû civaka demokratîk ji aliyê rêberê Demezrînerê PKK Abdullah Öcalan ve di 27 Sibatê de hate ragihandin. Piştî gelek gavan bi rojava qanûna çarçoveyê ketiye merheleyek krîtîk. Ji bo derbaskirina vê pêvajoyê û beriya Meclisa Tirkiye bikeve betlana havînê şandeya Dem Partiya Îmraliyê lez da hevdîtinên xwe.
Şandeya Dem Partiya İmraliye Guş Parlamenter Pervin Buldan, Mithat Sancar û Parêzer Faik Özgür Erol Bekdê herî dawî di 15 tîrmehê de bi heyeta AK Partiye Evkan Ala, Abdullah Güler re û di 16 tîrmehê de bi serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli re hevdîtinek bêkanî. Bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için elimizden gelen Piştî hevdîtinê Şandeya Dem Partiye daxuyaniyeke nivîskî da û ev xal anîn ziman. Me de hevdîtinê de anî ziman ku divê qanûna çarçoveyê demil dest bikeve meriyetê. Ji bo ew qanûn ji bendewariyên civakê re bibe bersiv, danûstandin bên kirin. Piştî van hevdîtinan armanca me ew e ku demil dest biçin girava İmraliyê û Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinê bikin. Bi baweriya jiyana hevpar dikim û guh bidin banga min. Birêz Abdullah Öcalan. Piştî vê daxuyaniyê îro hate ragihandin ku wê Şandeya Dem Partiya İmraliyê 23 tîrmehê ango roja pênçşemê biçe İmraliyê. Di hevdîtinê de têpayîn pêşnûmeya qanûna çarçoveyê were nîqaş kirin û pêşniyarên Abdullah Öcalan ên derbarê qanûna çarçoveyî de bi raya giştî re bêparve kirin. Hevseroka Giştiya Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları jî di encama hevdîtinan de bi bangawaziya derxistina zagona çarçoveyê di meha tîrmehê de 4 sernavên bingehîn rêzkiribû. Xalên ku ji aliyê Dem Partî ve hatibûn rêzkirin ev bûn. Ya yekem zagona bingehîn a Piralî. Divê nîqaşên wekî ew tê ev nayê çênebin. Divê kategorî nebin. Ya duyem bi dawîbûna hişmendiya qeyûm. Divê hişmendiya qeyûm bi dawî bibe. Biryarên Dadgeha Mafên Mirovan û Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê werin pêkanîn. Ya sêyem rakirina astengiyan. Divê astengiyên li pêşiya siyaseta demokratîk werin rakirin. Ya çarem şert û mercên Birêz Abdullah Öcalan. Divê şert û mercên ragihandin û xebatê yên Birêz Abdullah Öcalan bi awayekî azad werin birêkûpêk kirin. Li gel van rûdan û daxwazan ragihandin li nêzî desthilatê îddia dike ku wê qanûna çarçoveyê derkeve lê pêkanîna wê di meha cotmeyê de bikeve meriyetê. العراق وسوريا سالا 2023 ده مترسية داعشي هيا ريفابريا استخبارات لشكرية عراق راقهاند قوان لباريزگهن ديالا كركوك ونينوفاية 5 داعشي گرتنه نينوفا حکومتا و گوهز سوریه را گهاند که وان هولدانا و گوهستنا چکان با حزب الله لبنان لسر سینور عراق و سوریه تکبر دسته یاگشتی یادری و گمرکین سوریه داخیانیه که دیار کر گوان لدریه ناونتوی یه تنفی دستانیه سر بارکی مزن ای چک موشک و درونان گود نافتان کرکه و گوهستنا پترولی ده هاتبون و شارتن. حکومتا و گویز از سوریه راگهاند کو وان هولدانا و گوهستنا چکان آبگهشتنا دست حزب الله لبنانی لسر سینور عراق و سوریه پوچ کریه. وزارت هندرین از سوریه به داخویانیه که دیار کر کو هیزن وان دست دانیه سر بارکی چکان کو جه عراق و هاتبون شاندن. وزارت لسر حساب خواه تلگرام گوت کو دوی باریده چکن جور بجورین به پیشکتی او گلک موشک هبون. هروها وزارت هندرین از سوریه گوت مالکولین دست پکین درباره او بارین چکان جبو کو برای آخا سوریه بگهجا دست چتین تروریست این حزب الله لبنانی هاتب و آماده کردن اثبات کرده. وزارت حزب الله لبنانی وک تروریست بناف کرد. وزارت هندرین از سوریه تکس کرد کو پاراسنا سینوران او پاراسنا سروریان توی پیشینیه که کو نای نقاش کردن او ها دوماند. امری ندن کو آخا سوریه وک کوریدور کان خالق دست بکرنه جبو قاچاقچیتیا چکان آنجی پیکاین هر چالاکیه که کو اولهی سوریه آن ولات جیران تک ببه. عراق و هرما کردستان نزدیک 618 کیلومتر سینور وان این هفبش لگل سوریه او روشاوای کردستان هیا. دسته گشتیا دری او گمرک سوریه
داخویانیه که دراگهاند کو وان لدری ناو نتویه تنفی دزدانی سر بارکی مازن ایچک موشک و درونان کو دناو تانکرک و گوهسنا پترول ده هاتبون و شرطن دریه سینوریه تنفی لبرانبری دریه سینوریه ولیده لپاریزگاه عنبار عراقیه دسته دیار کرکو تیمن وان دزدانی سر هجمارک زیده یه چک او تقمنیان کو با اوه که پرهرگلی دناو تانکرک پترول ده هاتبون و شرطن او بر به باجار بانیاسه لپرا و سوریه ود چو دسته گشتیه دری او گمرکن سوریه دازانین کو و شرطنا وان چکان با آرمانجا خاپاندنا تیمن پشکنین با اوه که پروفسیونل بویه باره چکان رادستی آلین پیوندیدار هات نکرن او ریکارن یاسایی لهمبری کسین دستی وان تیده هیت انستاندن لعنبار دو دری لنی نوا دریک او لدهوک دریک فرمی لگل سوریه و روشاوای کردستانی هنه پارلمانتویا اسرائیلیش بو آمادکارین هلبجارتنین پیش وقت گوه دی جوت مهیده بکورن خفص کر. لگوری آژانسا اسوشیتد پریس پارلمانتویا اسرائیلی کنیست خفص کر. افگاف جبوه هلبجارتنین پارلمانتوی هات آویتن گوده 27 جوت ماه ایسال ورن لطارخستن. سروک کنیستی عامر اوهانا ددمارا کاندنا فسخ کرنه دا آخوی اوها گوت. ام 4 سالان دقدینن دوی هیامه ده منه بودچه و به صدان قانون درخستن دیروکا اسرائیل ده حکومتک گو 4 سالان تنی تمام بکه بو یرکه کیمه حکومت داوین گو به هلبجارتنین پیش وقت دما خویا دستوری تمام کر دو سال 1988 دبو نتنیاهو جی دیروکا اسرائیل ده هر دریج دو پوستا سرک وزیرتیه ده مایه دنافبرا سالا 2019 و 2022 ده اسرائیل 5 هلبجارتنین پارلمانتوی لدارخستنه هلبجارتن بناوینی هر دو حتی 4 ماهان جارک پیک دهاتن و بریکو زمان وکی آموراتی کلیه وره بکار آنین مروف بریا تفگرین لاش هستین خواتین زمان. اف تفگر بدارباس بونا دمیره بونا پرچه یک جی چاندان تویان. گووندا کردی یک جوان میراتین دولمنده کچیرو که خبات برخودان و ماینه ودبیشه. گاوا ام لدیروکا مروواهی دنیرن ام دبینن کوشی وازین در برینا هست و رامانان جه زمان آخافتن پر کونارترن. پری کو مروو زمان وکی آمورک سیستماتیک آراگاندن بکار بینه شاهی، ترس، هیرس و کسرین خواه بریا تفگرین لاش نیشان دانه. دوی چارچوبه ده لاش بویه یکمین آمورا دربرینه او تفگرجی یکمین زمان مرووی. به درباسبونا دمیره اف تفگر جهیسانی درکتنه و به باندورا جیانا جواکی عرد نیگار و پیشکتنا چاندی شیوه و تایبتمندین تایبت گرتنه. شێوازێ ژیانێ و ڕوودانێن دیرۆکیên civakان ev derberînên laşî ji nû ve sêwirandine û wiha kirine got bibin hilgirê bîranîneke komî û sîstematîk got em îro jê re dibêjin govenda gelêrî. Govend ne tenê nîşaneke estetîk û ciwankariyê ye, lê derberîna ezmûnên dîrokî û têkoşîna jiyana civakê bi zimanê laş e. Erdnîgar آبهوا و روشا جواکی ریتم لز و کاراکترا گووندان دیار دکن. گود بنگهی ده گوهرتنا هولا مانی و بشتگریا هفدو نیشان ددن. گاوا ام دو گووندا کردی ده کرد بن ام بزلالی دبینن گو پیک هاتا یاوی پشتا خواب پاشخانه یکا کور آدیروکی و جواکی و گریدایه. در راه ریشالین گووندا کردی ده روحکی تیکوشینه هیا گودکاره وکی خبات آن دوز ورب ناف کرن. اف بخوانه تنی شرکی لاشیه لی تیکوشینه کامان و پاراستنا ناسنامه یه جبر ویه که تفگرن تون بریاردار و ریتمین دناف گوونده ده سمبولین مشو برخودانینه.
یک جی تایبەتمەندیên herî diyar ên govenda Kurdî têgihîştina ji rîtmê ye. Di van govendan de rîtim ne girêdayî qalibên klasîk ên mûzîkê ye. Lê mûzîk bixwe xwelgorî tevgerên lîstikvan û govendgeran digûncîne. Ango rîtim li gorî tevgera peyan tê sêwirandin û lêdana da holê şopê davêje ser gavên lîstikvanan. Di encamê de govenda gelerî wekî kevnartirîn şêwazê derbirînê û mîrateke çandî ya pir bihêz e ku dîrok û hestên civakan vediguhezîne roja me ya îro. Govenda Kurdî jî wekî mînakên bêhempa yên vê mîratê di her gav û tevgerê de şopên çîrokekê, berxwedanekê û hebûnekê hildigire ku ji raboriyê gihîştiye roja me ya îro. به وی آوایی نوچه این مین شوه بداوید بن بخاطره و